Iyo bita English Backers Premier League yakomezaga kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 29 hakiri kare cyane ku isaha y'isa 10 ikipe ya Brentford yaje kubitsinda ikipe ya Burnley ibitego 3-0. Umukino wakurikiye waje guhuza ikipe ya Sunderland n'ikipe ya Bournemouth, n'umukino w'amakipe yari akomeye cyane. Ikipe ya Sunderland yaje kuba itsinda ikipe ya Bournemouth ibitego 3-2. Umukino wakurikiyeho waje kuhuza ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Leeds United. Manchester City ni ikipe yari itameze neza, yaje kubibanza ibitego 2, nyuma ikipe ya Leeds iza guturuka inyuma irabyishyura. Uwo bita Phil Foden bigoranye cyane aza gushyiramo igitego cya gatatu. Umukino wakurikiye ku isaha y'isa 8 waje guhuza ikipe ya Everton n'ikipe ya Newcastle. Ikipe ya Everton mu rugo kuri Goodison Park yari yakira ikipe ya Newcastle ku isagonda rwose rya 59. Everton yari yakiriye Newcastle ikomeza gushyiramo n'ibindi, igice cya mbere kirangira 3-0, match yose iza kurangira ari 4-1. Ku isaha y'isa 4 y'ishampiyona yari gikomeje, ikipe ya Tottenham mu rugo kuri White Hart Arena cyangwa se Tottenham Arena yari yakira ikipe ya Fulham. N'umukino utari woroshye ko ikipe ya Fulham yaje kubitsinda ikipe ya Tottenham ibitego 2-1. Ku cyumweru ku itariki ya 30 iyi shampiyona yarakomezaga hakiri kare cyane. Ku isaha y'isa 8 ikipe ya Crystal Palace kuri Stadium of Light yaje kuba yakira ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United hakiri kare cyane rwose bita Jean Christophe Mateta yagiteretsemo kuri penalty. Manchester United iza kucyishyura ndetse ishyiramo n'icya kabiri, abafana bayo batabaririmba glory glory. Match yakurikiyeho ikipe ya Liverpool yari ikumbuye intsinzi koko, yaje kuba itsinda ikipe ya West Ham ibitego 2-0, ibitego bya Alexander Isaac ndetse na uwo witwa Matthias Gakpo. Ikipe ya Aston Villa yari yakira ikipe ya Wolverhampton Wanderers yaje kuba itsinda igitego 1-0. Ikipe ya Nottingham Forest mu rugo ku ishyamba yaje kuba ikubitwa igitego 2 byose n'ikipe ya Brighton 0. Match yari ikomeye, match karundura yaje kubihuza ikipe ya Chelsea Stamford Bridge ku rutendo yari yakira ikipe ya Arsenal. Match itari yoroshye, match ya magasa yaje kurangira ari igitego 1-1. Igitego cya Trevor Chalobah ku mutwe kuri corner yari itewe neza na Reece James, n'igitego cya Arsenal cyaje kuba cyishyurwa n'uwo bita Michael Moreno. English Backers Premier League nuko yarangiye. Muri shampiyona ya Espagne yari yakomeje, ikipe ya Real Madrid yaje kongera yirangaraho nyuma yo kinganya na Girona igitego 1-1, naho ikipe ya FC Barcelona iza kugumana umwanya wa mbere nyuma yo kitsinze ibitego 3